abaferi b'obutunda bwabo nibajya ngo bakaba bari aho barabatawuni kansoni bija kucwekereza emisiri yabo ahe batine cyone kibabere bamanya tubire turi aho twareba ngo ubutunda buteme twageza aho twamuhozaho twamugira ngo kare muhereza ameza abirugonka already nawe yikiriza yajya tumumpa ameza abiruborabe burumbe nabushoromero ubundi nkai hamwe sente za roni nshashora amabanka habo ko baroni nantagishashwire neza kutwara ikibanja cyanje tware kayanje n'ibintu byanje by'abana banje Meya wa Rushere Town Council King Martin Chanyawanga nagira ngo nka Town Council bakaba hinjaba okuhinga umwanya ogu konka ko batangiye kutahira edamu ya karo niko kubigura hortaro ngegombora twina amataka mengi agebizuba ibya government abakwenda kuhingaho tubaherezo ko barahinge n'ibarahinge na side y'ibarahinge konka ko kurengaho wakore byawe environment ni kutahama district kantaho chairman wantiro hakari kana mweta katugunda mwabira chairman wa district yoneji bataka gisazirimo yantaho kunguma ngo ndebe redamu egindi kujyamo kinyansi ndukurebera n'isharo z'umwanya rero nyompinga twosire nturebera edamu egindi tugihamo kinyansi ntukura ntuteme bishaka mbene yona tibente gikirininga mbene abo kugira ngo kuko abinahinga amizi gakagara kuri yo mutanka konka amizi ngo nibacimfu umuntu bagira ngo amizi tugebo higarabire mbene nzura kuzugwire amizi garga kuriya gija garumba ubutunda nito twakiriye bankabe hingi twamanya ngo umbazo guri kufuhirwa ubutunda nugubasa kwita amizi konka twashaba twageza aho twashaba twagira ngo mutugumizereze ameza abiri obaba burumu tukuzagarka kufuhira mu gundi umbazi koreka oburabe burume tube twagize leta twihire mu sente z'abandi za roni bamwe umubahingi aba nabajya ngo bakaba barire za roni ngo kandi ubwahati babuziriguro butembero nanyembire nyine kiteko cyo kugira ngo kwara heze kunshashora ngaruca ishomero nze kwiga by'imikono cyonka batemera ubutunda taruho sente muzeyi tayine sente nanyeri yarete nyine ho kutandikira ubutunda bukurigiro konko bureba ne sente z'imbendirimo ubutunda biryo miliyoni nkanshaje zafu Omugandi polisi mu district ya Hoima ekwasara abahingi mukaga benjayi abarumu no mukazi kandi abasangira ubine enshaho nenshaho zenjayi kansala omukyala akikirira nti yeneba benyigira mu kulimenjaga tubukereza nkokola netujja era ekyo mukisomulungi tusanze ennimiro esoba mu 3 nga zonna zijjudde enjaga tusanga nga mu mayumba gaabwe n'abakozi baabwe nga mulimu enjaga etaka wansi 10 bakwika hanju bakwata enfuka ne bate kofuru hato basire kofuru bagamwa muzeyi tibamikize no kukingura bo batemere buteme dirisa bataho munda obako sange baga niyo bakubanza akora research yamani omuzeyi ayibirwe emiliyoni 4.7 eziro mukaso abakwasirwe harimo Alex Bariba w'imyaka 81 Edison Amate w'imyaka 53 Nicholas Aduku w'imyaka 3 Mustafi w'imyaka 26 Pamela w'imyaka 32 bona abari abatura bakiriya butuzi tinkumanya bo bakatufora mu business tujja kyetegereza bavunana emisango kutandika ddala n'okulimenjaga kubanga okulimenjaga musango tubavunane emisango gy'okusangibwa n'enjaga eyingeyo esangiddwa mu mayumba ate singa wanaabawo ebirala bituzudde tujja genda nga tuzimba emisango gino gumu ku gumu amakuru aga gakushakibwa turi amure Paulo hamwe na Ambrose Nwagaba Katoto